How to unlove someone. Kita tao bay, gituluan gyud ta unsaon to love people sa atong parents, sa society, sa church, sa movies. But wala jud nakatudlo sa ato unsaon to unlove someone. Lisod kaayo siya bay, kay di man familiar sa ato agod. Mao nang dili ta kasagang, sakit kaayo, mura ka og naligsan og bus, dili ka kabantay, nay dako kay padung sa imuha. So here are 4 steps to unlove someone. Number 1, cut off contact. Naa na siya deeper explanation why importante kay ang cut off contact. I'll explain it more later. The first step to unlove someone is to cut off contact. I know, dili anak ka sayon. Kaya syempre, in love makay ka. But, if makakita pa kaniya, or magsige pa hagtanaw sa iyang pictures, or sige pa ka og check sa iyang Facebook, dili jud ka kalimot niya bay. Because every time mo tanaw ka sa iyang pictures, makigstorya niya, mubalik yun na imong gugma na nag-uros-uros. Ang deeper explanation, ana, nganong kailangan dyan mo siya i-cut off ang contact is because of the hormones. Na ana ginatawag na oxytocin hormones or love hormones na atong ma-feel every time na ang person na love nato. Ang usapod ka hormone na responsible nganong maka-feel tag-uros-uros na gugma is because of the dopamine. Kanang feeling na murag nakadaog og something, kanang feeling mag-shopping ka, nanay matrigger sa imong brain na dopamine, kana siya feeling by maka-addict na siya, save na sa imong love niya. So every time mo tanaw ka sa pictures, makigstorya ka niya, kanang dopamine o oxytocin mo hype na siya sa taas. So, grabe kaayo na maka-addict sa imuha bay. So, when you cut off the contact, malesen na siya ang release sa hormones. Eventually, dili na ka magpangita niya, dili na ka ma-addict ba? Ang uban magod wa kabalo ani na hormones, mo nang di sila kasabot sa ilang feeling, grabe kayo ang gugma. So remember, if you cannot get him out of your mind, you cannot get him out of your heart. Number 2, focus on the reason ngano ga-break up mo. Naa jay reason bay nganong nagbuwag mo. Focus on the negative. Ayaw focus on the things ngano in love ka niya or the moments na nag-uban mo. Human naman to, over na ba? The better you understand nga dili pwede, the faster nimo ma-accept na dili gyud siya para imo. Number 3, don't blame yourself. True, sometimes kita ang sayop, but it takes 2 to tango. Dili pwede ikaw ra isa nagsayaw-sayaw, uy, kamo duha, nahagi na sayop ang duha. Or, dili jud mo compatible. Kay kung magsigi nimo blame imong self, magsigi ka og pangita how to correct yourself, which is very wrong. Kay more often than not, duha jud ang naay problema nganong di mo work relationship. Ang imo nilang mabuhat bay is to forgive yourself and forgive him or her and move on. Move on tabay. 4, and the most important one, be the best version of yourself. The best way to unlove someone is to love yourself. When you learn to love yourself, you will see your worth. Nga makaana ka sa imong self, naapay mas deserving sa akong love. Now, if tanaw nimo ikaw ang sayop, still love yourself. Use the bad experience as a lesson. Para if matagaan kag chance to love someone, it will be the best version of yourself. Good luck, my friend. Na ako'y another video, how to move on. So please check it out. My name is Dong Pons. Goodbye for now.